Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Danas ćemo snimiti Minecraft, a ne pravi. Ajde! Uzet ću skin koji sam ga ja napravio, izmislio, pa neki ljudi. I da bi nastavili ovaj kanal, dajte mi like i subscribe i komentar. Ja čim to reknem, ja se oduševim. Ajmo, samo ništa. Ljudi, bježat ćemo od zombija. Šalim se. Pa šalim se i uopće se i ne šalim. Ne znam šta je šala. Danas sam se ošišao. Stavit ću sliku na Google pa ćete vidjet. Može. A sad imam sliku iz Minecrafta. Drvo. A? Ne! Ne, mama. Na petom mjestu pančarim. Mama! Dobar dan, ovce. Mogu da vas udarim? Prosti, ali stojiš tu na ovom smeđem, pa to je znak da te udarim. Bježi, ne! 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 Moš. Danas ćemo da snimamo ovce, lupamo po dupetu. Koči. To ima mesa. Imam i vunu. Rukom ćemo da se tranan krevet. Još jedna vuna, još drvo. Gdje si ovcu? To, kako ćemo da ubijemo? Ne, gdje pobježe? Kokoš. Hvala. Još drveta, imamo puno mesa. Ne vidim uopće, ali ja snimam. Ako ne snimam, šta mi je bilo? Ali ne snimam. Ili ne kupim drva. Ovdje kupimo drvo. Ovo stablo, drvo stablo. Vraća nam ako nađemo pod zemljom dijamant ili metal, ili dva metala ili dva dijamanta, da napravimo mač. Da napravimo drvo. Jedan ovaj malo štapića. Ljudi, jeste ikad vidjeli ovakav krevet? Radit ćemo kućicu. Ajde idemo mi u game mode.
Da, ne radi mi game mode. Ajde da napravimo kućicu. Takvu neku lijepu. Može ljudi. Kravo, aj makni se. Ma bolje ti je da držiš život nego da te lupim kamenom. Mrštav. Ja znam sam ovako stao. Jo. Zalago mi je net ili nešto ne valja. Jel mi zvučnik ne radi? Ljudi, posjetite moj kanal. A čekaj, zašto govorim kad vi gledate moj kanal? U stvari, ne znam. I dajte mi, molim vas, subscribe. Ja se oduševim. To sam već rekao, Karlo. Karlo, šuti, to sam već rekao. Akidoki. Jedan, dva. Ok. Dobro je. Ja, pali se, ljudi. 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 Što se tiče ovog video zapisa, vidimo se vrlo uskoro. U drugoj epizodi ćemo napraviti kućicu. Bok! U drugoj epizodi ćemo praviti kuću, može, bok!